Hehi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu C.Lalhmunsangi Winghan Chief Minister Office athokte chuan Chief Minister pulal doma kai shwain kumthar in hlanthar hun CM Conference Hall an mang hehuna hian Chief Minister pulal doma chuan kumkhat chung tlwang takin na an thok ho chu lomomati thu soin thok tu te thorim na faka thok ho zel turan ni na inpo taka ingkim ti tlang thin turin cha na atama wangin office hun bui pera an omchang omthin ma se taima taka ma ni na cheu thokturin cha na hniambi ka omlo ti soin sarkarin amamu awanga la kan ni ti sha a thei top chwa chunzom zel turin cha ani Christmas le kumthar hun pui wak vet azo nuwa wa in khan sarkar pi sa shang te chu anin hongtana dor then khat po in hongtanin mi pui dor tu le kholai chuak po anda tamlo hle ani Christmas le kumthar wak vet a halpa le halmoi halawangin mi som pali manani toni Aizawl SP Purex Zarzaw Lianan Akashvani Aizawl News Shildanin Christmas le kumthar wak veta halpa le halmoi khapna thupek chhu achangin halpa le halmoi a kheisom pani zalu ni in mi sompali an man atia halpa le halmoi man chu chengnoi somni pathum chuanga tlingti soin man zinga anei tu shatlo pakhata omti asoi Aizawl SP Soidanin Bongkon Police Station a pani man ni in kolikon le vaivakon PS a pakhat ve ani tia kumin Christmas le kumthar wak veta khapna thupek chhu nuwa halpa le halmoi hal anga pu ania wangin mi pakhat manani a jela dalu ngalti asoi Purex Zarzaw le na chuan halpa le halmoi hala wangin case somthum pathum zalu ani to ti soin laman lo te hi kotin ko tura ati anniet ati a Mizoram Police chu mun shanga hun pui lain zan duty anin da ti soin ven himna chatakin an kalpui ti asoi bok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl le changapuanani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsoneer.gov.in te Chanchinthar hing ai thlak le chiar the da ani zaninda ruk le chanvia Chanchinthar hi puan le ani ang Commerce and Industries Department noya Aizawl New Market Bazar pui Marketing Inspector Puvanal Soman hun pui wak veta bazar ami pui kalten thupek chatak anzoma wangin lom thu asoi Akashvani Aizawl News ne nanin komna puwanal soma chuan kumsangni somni pali Aizawl Bazar pui New Market thilbo somnga le parroka atia poisa ti boza chu chengnoi khat sing sari sangli le zani ti soin Christmas le kumthar inkara poisa ti boten an mulet le ti soin mi bo an omlo ni na soibok mi pui bazar local te po anfil ema left side manivelam pangjonga kal shram ni se kan hantia thintlang le Aizawl mi te po mi pui tot lai kara chuan manivelama ankal shrama khan omzenin mi pui kan insul pela thilbo le engemo poitur khan thil tam tak kha omzia nei nin kan reboka mi pui bazar local te chunga po hen kan lom khumaya Mizo mi pui te kan thra awareness pangai taka impact chuan thu kan oi zia hi keni chuan atakin muin kan insia lomom kan tia kumdang zongai thilbo le chartele mimang ang market officer on traplut zoite hona tur nei lo poisa sumo fair hanpek ngai te taxi fare hanpek ngai te bus fare hanpek ngai ang chi kha tin kuma hian 100% in omlo ani chunga chuan kan lom khop mai New Market how to the Soidanin hun pui wak veta thilruk manga chet na anshat lau thole ruk report an omlawan ti a mi pui bazar tura kalten thupek an zom chati soin bazar tura mun shanga kalten an thop na lom thu an soibok Mizo te nuna betlat zonun je moi tlomai na chu khovel changkang zela adal deu ta nia soi omchin lain chia to ni khwa in Mizo thalai te tlomai na motoral omchun zom zel Aizawl khopuya haram tharveng wai me te chuan an veng thenom electric veng ten siat an to zona wangin tukin khan thlan lai puin an thok chwa ka electric venga hian ni kom December ni som pakwa changa kum tharni ni thleng khan mithi som pakhat nein an mithi te hilumin ngai deuh vek an ni a tu hnai boral te chu azona lumen ngai pathum an ni a he hi sha in ramthar veng branch ai me chuan thu chwa siamin an veng thenom electric branch ai me chu thlan lai puini se ti in ramthar veng branch ai me executive committee chuan rela natlang an ko hnu in tukin khan electric veng thlan lai pui turin Mizo tlang wal enge mozat an thok chwa kani electric veng wai me le ramthar wai me thlan lai thok chwa khian wain mi za som thum bor nia chin si ani chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu